Guinée Affairage 224, votre chaîne d'actualité guinéenne et internationale. On salue. Si Allah ki mbelagol jango en nani haray état sioniste état Israël on haray ala hande kadi ka carte aduna haray wata juhen haray ko nouvelle moƴƴuɗo haray wodi ko haray Iran hibe dardi wallahi haray sioniste ɓe e Amérique ɓe tanƴinino ɓe howay Iran ko luttata fillede haray Allah on hino wallude Iran Allah on wallude Iran musidɓe woni ha o journal meɗen ɗo hande lanna min waɗa juuɗe moɗon mi relaya on ɗi information ji iwɗi kamen ɗeɓata ton information ji tawata ko information ji gongaji information ji haqiqaji harana information ji ɗimen e ƴettiteɗi e nder chaine ji alyahuda e annasara en haray ko information ji kilɗe information ji vérifiade men woni addande on tawata hay menen addoɓe junna on ɗi hara meɗen hulta chaine jamen ɗin coupé men toriki on partage gol like partage commenta e vidéo on hokka men force e ɗi e golle ko men woni waɗude ɗo haray musidɓe hande ko honɗum ñalli moyennori an e haray situation militaire on waɗi escalade jana ton événement ji buy signalama kono selon source ji amen ɗin téléma Irak e Bagdad haray hiɓe jogi ton américain ɓe ɓen hino jogi ton ambassade maɓɓe jano on ambassade ɗon haray Iran memunomo hande 14 mars haray ɓe memunomo image ji bus hino circulde ka réseaux sociaux ji e holluɗi on complexe américain ɗon ko mema kon haray station défense anti aérien makkon kadi installado dow haray ɓe waɗi ton station de défense anti aérien haray ɗum ɗon kadi woduno ko mema ɗum ɗon kadi haray bon lancino tawata ɗum ɗon hande kadi wawata fonctionnugol protégea hiwa ambassade maɓɓe on drone siside kadi bonnuno ton installation ji bus on ambassade Amérique wonɗo ka capital irakien andi on ambassade ɗon ko ambassade mo ɓe holori ko nde ɓe arno ɓe huwi Irak ko ɓe faalaɓe bonni fi Irak ɓe wari Saddam Hussein on andi hande nden saare ɗon hino wayi hande wa jiidiraɓe maɓɓe ko ɓe faalaɓe huwata geddi ko ɓe faala ko ɓe faala woɓe woni waɗude toon ɓe adira jawle oɗo ɓe faalira wona ɓe faalira huwugol ɗo Iran ɓe bonna fi Iran ɓe ƴetta ɓe ñeɗa toon jawle ɓay ɗum ɗo fof ko yiwɗon ɗo hiɓe waɗa ko fi bonnugol ɓen ƴetta jawle maɓɓe ɗen wono ɓe woni waɗirde noon e aduna on fou kono ɗo hino suti Allah on no faalama wirtugol ɓe Allah on hino wallude Iran Allah on hokkuɓe kutu aray noon kadi sin iwi e on ɗon information en ka golf ton toujours haray infrastructure énergétique ji ɗin wonɗi ɗin era Émirats Arabes Unis incendie jano woni ko wayi ton incendie jano déclarama ko pétrolier wonɗo Fijera on ko haray noon ko honɗum ko attaque missile ji Iran ɗin kadi woni ko yani e ɗum ɗon saabu ko honɗum waɗi ɗum ɗon on andi Iran haray kamɓe ko attaque cible ɓe woni wadde haray États-Unis e Israël ɓe waɗuno kamɓe kadi nde bombardement ji moƴƴa Iran ɓe waɗi bombardement e école ji kañum e cuuɗi donc ko civil ɓe ɓen ɓe woni warude e kamɓe ɓen indiɓe kamɓe koɓe défendowo défendowo tampo défendowo miskino défendowo lowɗo ko ɓen lowɓe ɓe woni e visude haray kam on tini noon Iran kañum hino irriti hino hollude kadi ko laaɓi poste kamɓe ko infrastructure militaire ji e ennemi ɓen ɓe woni e visude infrastructure militaire ji Amérique ɗin e Israël wonɗi ɗin ka takko wonɗi ɗin ka région tawata hiɗi jooɗi huɓiti ɓe kende ɗen fop kamɓe ko ɗin ɓe woni e visude kala intérêt américain ko woni ka région ɗon kamɓe ko ɗum ɗon ɓe woni e memude musidɓe haray noon Allah on hokkude ɓe kutu wiji bus woni ko woni feƴude jemma ɗo ni fewndo ɗo ni kono haray ba information ji ɗin no ɗuuɗi min wawata waɗugol ɗi fof e juuɗe moɗo wona information ko feƴi kon hande ñallalngal ko ɗum ɗon woni ko min woni waɗde e juuɗe mon e nder incident go kadi signalaɗo e haray pétrolier américain go woni ko tuusa e takko Sharjah on événement ɗon
tawti o e ɗi manje e ɗi navire commercial ɗi ɓe lañ ɗi ira lañci kay ɗe balɗe ka golf ɗon haray noon o haaju ɗo ɗum ɗon woni ko hani moƴƴa noon kamɓe américain ɓe ɓen e israel sabu gere on falama tedditirte ɓe ha tawata ɓe kala falama sortorgol sortorgol goto ko honno noon kadi mi andinayi on haray won jemma ɗo haray réunion waɗi israel toon tawata ndu neɗɗoru ndu Allah itti fiira e mum entendu Benjamin Netanyahu tawi o wawa tawagol e réunion on fi honno sabu ton hino wuri kur système anti aérien maɓɓe o woni tawata fewɗo fayda ala fonctionne haray dagaji wonnade bugede ɗen hino yanude moƴƴa hore maɓɓe te ndaari haray ka nord ton nouvelle attaque waɗno ton ɗum vise installation militaire américain haray selon information ji busko men hendi haray avion ji 5 ravitailleur ISS Air Force ɗum ko avion je ravitaillement e base ji militaire ji maɓɓe ɗin ɗum ko avion je maɓɓe iwayde Amérique ton adda arme kañum e dagaje e piiji ko tawata ɗum ɗon hino haton jinna ko saha e guerre on fewndi ɗon tawata ko ɓe duwa utiliser gol fi lorgol Iran ɗen avion je ɗon jowino woni ko Iran frappi ɗen tawata ɗum ɗon ɗum ko ke parti ka base aérien Prince Sultan and Arabie Saoudi on tini ɗin piiji ɗum komi wi on ɓe hollata ɗum abadan kamɓe ɓe hollata ɗum ko ɓe hollata on ko piiji ko ɓe woni waɗde kon ko ɓe woni waɗede kon tawata hino tiiɗi hiɓe an hiɓe hono ɗum ɗo lannirta ɗum ɓe hollata en ɗum ɗon ɗi frappe noon kon ɗum kanje ɗum hikkodiri ko riposte militaire iranien on après bombardement ko Iran e Amérique waɗi kon ko île de Khark ɗum ko île iranien marɗo installation stratégique nafuɗo Iran moƴƴa noon tawata pétrole maɓɓe on 90% ko ɗon woni yiwde Amérique ko ɗum yahi attaque kamɓe kadi ɓe waɗi représailles on e ko mi haalni on ɗo ɓawo Amérique attaque gol ɗin installation ji haray porte parole quartier général on Khattam Al Anbiya o ƴettuno kongol o holli wonde Amérique kamɓe e sioniste Israël ɓe ɓen kala ko tawata installation ji maɓɓe ɗi Amérique e Israël visi kamɓe kadi ɓe waɗa représailles ka sous région nokku kala ko intérêt militaire américain ma ɗum intérêt économique Amérique jooɗi ɗum haray ko ñakka seede kawtal ɓe maɓɓe wernuɓe ɓe ɓen haray ɗum kadi haray base ji wonɗi wano Émirats Arabes Unis ko ñakka seede maɓɓe haray autorité iranien ɓen ɓe innuno population civile wonɓe takko ɗin base militaire ji Amérique haray ɓe toriɓe yoɓe iw e ɗin nokkeli sabu wonna ko ɓe accata haray ndaari plan sécurité interne on service renseignement Iran on haray ɓe démantelno cellule ji terroriste ɓe bus ɗum ko cellule terroriste ɓe homɓe ɓe yimɓe annasara al yahuda haray hiɓe naati ton hiɓe joni ton nder ton base ji maɓɓe yimɓe maɓɓe naafiqiɓe wonɓe remontude information ji ɗin sabu hiɗon andi ko ɗin information ji waɗi sabu ha ɓe woni ko ɓe sahindinni Ayatollah Ali Khamenei maɗum ɓe watano sahin bingol mo ko ɗin renseignement ji jooɗiɗi e nder Iran ton tawata ko terroriste ɓe nasara e al yahuda ko ɓen woni remontude ɗi information ji haray noon ɓe nanguno hande ɓe bus e nder Iran ton haray noon ko honɗum autorité iranien ɓe ɓen woni ko ɓe holli ɓe inni ɗe gere ɗo noon haray gere ɗen feƴƴi hande kadi ko wolete fi haray ko affrontement régional o affrontement ɗo ɓe inni hande kadi ɗum ɗo feƴƴi entre région haray ɗum ɗo feƴƴi entre woni feƴƴi conflit régional hande kadi conflit on no fokkitiri noon ko wonayo conflit mondial sabu kala ko américain ɓe ɓen ma israélien ɓe ɓen attaque ɓe waɗa riposte ɓurɗo on ɗon haray sude
aray musidɓe ko oɗo information min warno ko min holla on kikide ɗo haray jango inchallah yo Allah on hokku belagol e jam hokka Iran polal en nder e ɗe gere ko toñe ko Amerique e Israel woni yeewi ko aduna ɗo musidɓe min hiwri ko min weltani ko on haray on hollay min ka commentaire ji point de vue moɗon ɗin like on waɗo maximum de partage hollon min hiɗi on souteni ko min woni wadde ko information ji ɗin ko suutaɗi ɗaɓɓita waɗa e juuɗe moɗon haray wona information ji ƴettaɗi ko woni wo. Assalamu aleykum.